أزول مسخر مرة بلا وني كنت نظن غير وحالي شوي السين تساتي سلن نمسلي ساقيا ذوك حالي شوي السين نختاري وكان أثيد ناوي غا وين شدن غا الحملة متفرين التموين 23 نوفمبر ديتستون غا ساقيا إذا سينس أمزورو وساقي ذا فداني مرشحن خدمن لقديش نسن مكان داغني تاعين نهي الانسان إذا كان ذا بالدماغ الحملة يا غضوين أرا خدمن بعد نعوذ ديوفرارن من بعد مراك فونت ثفرين جا وكان أدن مسلاي أكثر سجد غان بودي يذنغ إما رشحن تغيوانت فريقان الولاية نتيزي وزوغ ما كان نغثاني يذنغ سجي لونيسي علي مراد انت يلا فقراء الجريدة يمونان بعد تغيوانت فرحازو في اللايك وثالي مرتبة تفضل الله عظانا مسخر في اللون je salue pas au passage أثبت تنكينا je salue مثلا عندي تمقلنا كان التلفزيون je salue aussi رجل الفريق ثاني مرة سنين مسا الخير في اللون ثلاثة الحاجة غادي تدينا أمادام ثغيوانت الفريقات ماشي فريقات المرت صحيح اما كان داغني لا يدنا غمس سبع ركود محند امزيان انت ديما رشح داغنا وكبار الارسيدي ثغيوانت الفريقات الزول فلام كلمه داغنا تقول العرب الزول فلام ما كان داغني لا يدنا مساوي محمد الجريده ايبونان جيم يتلا داغنا فقراء الجريده يجي زول فلام كلمه اميت قبل العرب انا الزول فلام أدمذون اسماس لوليسي علي مراد كل وين ادغانس الجريده يجي الجريده ايمونان الجريده بام فيها في ديلا اوهجين وين نغ القديشاكين غيفدون الحملان تفرينيا نتمون 23 نوفمبر ديتستو يتغيوان تدغى الفريقات بون كوني هذه الفريقات على كل حال لا كومون دو فريقات سي اون كومون رورال زمرا دينا سومي اغريكول على دي بوتونسياليتي انورم ماتيرا نتفلاح malheureusement il demeure inexploité nous avons des problèmes aussi ساعات المشاكل ديال كومون الفريقات qu'on va essayer d'étaler et de débattre ici en présence de nos amis qui قلنا ولا نيتني سي دي كانديدا je me dis, nous avons une approche qu'on va essayer d'expliquer aux citoyens. Quels sont les moyens, quelles sont les voies. Inch'Allah, ça sera une conception nouvelle. On va essayer d'associer le maximum de comités de village. On va essayer d'associer le maximum de citoyens et de bonne volonté pour gérer cette commune. قوس نعم وي تفضل قوس مزروها الحملاقيه على حسب يسالني كنت بظن اخويا غفل الجريده الوين مكيدي لا اهاث قبل مزداغ بوس مزوارو ياكي بدون الحملان فلان لا فراتي كما ضمن كوني كنزران وربعه كاس مثلا كنا نكوني ديجا اون ايت اون بي سي سورتونت نلا ديجا اون جيري البلد ياكي اون طونك كيب انديبوندونت ثوراتيك نعاود نوالد ونسير ان بروبليم avec le citoyen. Donc le citoyen يتاس دورنا نروحوا غرس ونا با دو بروبليم كودس والحمد لله دايور اسمي كون وصلنا نجمع لي سوسكريبسيون ني الباريناج on n'a jamais eu de problème. D'ailleurs, on a finalisé dans une semaine. En une semaine, on a finalisé le parrainage des 750 signatures. تلمرت نوع المس سبع جود محمد أمزيان كل عفوا مرشح كبار الارسيدام في هذه دلال قدشين وين وهجين وين اتساعد يشبان واجيا اتساعد نفدو عن الحملات الفلانيين التموين. Bon, الزول في الأول أتساليوك لا كومين دو فريقات لا بوبولاسيون دو فريقات الكل مثلا. ممكن نساعد قديش نزل التصعيد كنتزل كباركين كنت ضرام لكم من دي فريقات تساعد تصل بروبليم on a beaucoup de barrages on a beaucoup d'obstacles il y a beaucoup de problèmes qu'on a déjà discuté avec les confrères camarades soit ذاك قاعدين ديجا évidemment الا واش خدمن مي تصل الحوايج تخدمنا راه جنت غيوان تاكي جنت تسعى وغورن مقريت تسولفي على البروبليم دو
هذا مقبل مالكش مغار وهو نجي انا غار وين كان تسيدير تغيوان تجا كون واحد سو كذا لارسيدي تاد نغال غار وهو انا كنت تدير بود نغال غار واهي اللي دهجان بالدم وكانت سلامات تفرات وتكسمك الخصاصه تجد وهو نجا يتسلين دي تغيوان تجا مكيات كون ويس سو كذا لارسيدي مكيات دو فامي مزداغ تغيوان تجا فرقات مكيد مقرن هذا سام زوارو من الحمله مكيد مقرن امرش حنوان يقلان هذه تغيوان تجا اكزاكتومون هذا شتي نصار نخدم نكوني نخدم un peu partout des sondages, on a discuté avec la population pour voir les problèmes des gens. Donc نفد باللي تصل الحوايج نخدم تصل الحوايج انا عاود سلي كي باكي نسايا كا نسالم ان شاء الله يمزد هاك الفريقات هذه اللي نيدنا ونا بروغرام ريش on va le soulever sur tous les plans. Surtout le plan agricole, parce que c'est une commune agricole, donc il y a une partie montagneuse, il y a une partie هذا نغال مس في ذيك نغال مس غفاجان عدي غير مس مساوي محمد غف إعلان غف قروي الجريدة جيم كنوا هذا مكيد له توهجنون هذه ونسقسي دعم مكيد له هجنون مكيد له هذا لقديش نون وكبدما دغوا كان تفذوم الحملة جان تفرين التميون ثان ميرث إذا زوارة دونك هذيني غازول في الأولانية كوي مزدا لا كومين الفريقاف لا ريجون درا الميزان on doit faire une présentation un peu de la commune vis-à-vis d'abord de son parcours historique, c'est-à-dire أين يعني l'histoire, les conditions où il évolue ثغيوانتكي ثغيوانت الفريقات d'abord fait partie d'une daïra appelée Dra el-Mizan, une région qui a déjà donné 7 colonels et un lourd tribut pendant la révolution. Donc تخلص أطاس إذا من إثل اللي دابور نتمور ثاكي ولا معنا قويذي لدابور عمران qui est donc un enfant de la région qui est oublié donc تسونتي مثلا أزال اسم قار donc dans le combat d'abord du mouvement national أزال اسم قار dans la libération du pays أرسل وسن يونا مع عمران يوتيوب ذارا لن يمجو هذا النظام مع عباس رزقي باغ اكزومبل أطاس بويا ضيقلان وتنفذنا هذه ثغيوان تاكينا à l'image justement de la commune qui est restée oubliée et déshéritée. اش نسا في دنيني l'alternative la liste كينا نكوني elle est composée essentiellement de jeunes cadres donc ذوك هذوك ذي سداويين ذوك هذيك ميليتين ديجا اما ذي لي دروا دلوم اما ذي الموفمون اسوسياتيف qui ont un passé et une responsabilité sur leur dos donc سان ازال سان اول ونكونوا نوالا راه في الدنيا وحدنا راه في الدنيا كقدوات مثلنا dans un cadre loyal donc dans un cadre électoraliste loyal لاشو دي قيمن نسعى effectivement un programme le programme يسعى des objectifs donc ce n'est pas seulement la réalisation d'un programme ماشي الناس اللي هذا نابليكي غير سورا رياليزي à 100% نغان كل خيل غاشين يخضا وياكي فزوارا la dynamique de la liste donc les jeunes les citoyens les فريقات il a un premier objectif c'est celui d'insérer les jeunes dans le processus politique les jeunes touraki يود assumer la responsabilité اتيكزارسين اتفكن فيكتي وينسن اتفكن المعاونه المزمرن دونك الجهاز نسن ايوا كان ثاغيوان تاكي اتفدلو ذم parce que c'est un pourcentage très important mais malheureusement ignoré. D'abord أين يرانا غورس نسعى ce qu'on appelle les propriétés spécifiques أما تزرع ميركول donc ça se passe à l'échelle nationale c'est un constat أمشي طارو الفوت ديال مورثنا généralement c'est un vote par un constat purement tribaliste et régionaliste généralement أد نبريزونتي une tête de liste ديال الفيلاج فلان donc أتفضل الفيلاج نيوك immobilisé autour de la personne parce qu'il appartient au village ça dans le jeu réel politique, il n'a pas de sens. Et justement, la liste, il se propose dans le sens à bannir les vieux réflexes. Il a pas de douille جديد, il a pas de mode oudma جديد سويس اللي تعدي الكانديدا دي ثغيوانت à base de la compétence. نمسكين زداغ ذينا هذه حواجنا الناس اللي يقولون استثمار الحراشة il faut qu'il soit présent, il faut qu'il y ait un travail sérieux de proximité en prenant en charge les véritables revendications des citoyens, en étant présent, donc il faut qu'il y ait un aller-retour entre les citoyens et l'exécutif. Juste un petit rappel, parce que c'est maintenant Moussaoui,
quand il a évoqué Amran. En tant qu'équipe sortante de l'APC, on a baptisé le nouveau lycée au nom de Amran Amran. Donc on ne l'a pas oublié. Ça reste insuffisant, c'est tout ce que je veux dire. Exactement. هاد نوغال هذا كي نزرع هذا كاين تغيوانت نفريقات هذا تغيوانين النظام تدير انت طاس بورن ما كان هذا امزداد تشتين دغان سكوطاس يغفلان نسمع قال دي تدير تنسن ديال ساكن نزرع هذا كون هو مثل جريده ثيمونان نغا مرشحان نغا في خوبار يمخالفن ناس دوك اللي وين كان داهي اللي وكان الصوضان نساقيا قنعاني مزداغ وكان اضبطين في اللسن اما كان دغان مزداغ ساكسني فيك الثقه هذه وكان هذه الصوض هذا تسكن فلاسي كان اسني ديافتي فراتي غفلنا كنسا كيدير مسلاي ماس سبع الكود محمد مزيان مسلاي ضغا فوق في بومان هذه تغيوان تاكي تغيوان الفريقه تكون وهات الجريده ناسو كبار لارسيدي شويه دهقام وكان تعارض وكان تعلم ثلاث يوغ بلا ضغا الخصاص بومان هذه تغيوان تاكي استوزل كان هذه وكان في كذا مسلاي معليش بون غفلا كي بومان ديال الفريقات يا ربي يغال مش هادي c'est un cauchemar égal les villages الفريقات bon c'est là l'équipe qui est عدن c'est là l'équipe avant وهذيك عدن ديال la piscine elles ont créé des problèmes à cause les réseaux بامان اللي عندي قديما جاتنا كني نورمالمون سميتي روح سلا لردينا المينيستر سميتي روح لردينا il a demandé pour la rénovation اللي قاعد يعاودن لي ريزو بامانين دونك جاتنا كني تسد نوتر ايكيب توجور الميم بروبليم تسمى ولاش شغل الماني وكاين دارن فوالا اكزاكتومون دونك لا بوبولاسيون دو فريقات il souffre سي البروبليم بامن نكون هكاد الحوايج بون باغ اكزومبل اين يعني لاغريكولتور on a des rivières très importantes c'est des rivières bon ماشي جهدنت مليح مي دي ريفيار اون بو فان ثليين يلزم ما اكزاكتومون الزمر اون ا بروبوزي ديال البروغرام لنا اون فا فير دي روتين دو chaque on a 3 rivières on va les faire des routines d'eau c'est des petits barrages ودنا قرارات دي barrages مقارنه باسكو لا بوبولاسيون اللي فو بروميس كذا غادي الفو با لي c'est des petits barrages au moins فايده سيكسن يعني لي زاغريكولتور اما نسنقص عطاس بوينات او ميم طو داغن اون فا سولفي البروبليم او نيفو سوا دايره او نيفو دو ولايه بور فوار لو بروبليم دو ديال الفريقات لو ريزو بومان الى قد يعاود اون فا فوار افيك لا ديو الا قلنا الزلة فنشتكي ونشتكي داغن دوا غيعاون نديك مليح مليح وتسوغاره لي كوميتي دو فيلاج الى قد توجور هذه لين بروش لو مير اللي قد توجور هذه لين بروش الله كومي الا قد يلوم سلا الا قد ثلاثه لا قد تجمعتني لارش تجمعت لارش الا قد دوال باسكو الزمير دار تخدم بوحدك بلا لي كوميتي دو فيلاج avec les comités de village on va trouver des solutions très importantes pour la communication الا قد يريد دوك لي ماس لونيسي علي مراد غد غويني غفلنا كيا نغي سيدير تغيوانت الفريقات كل ويدا شو دهكام سي الجريده نوني وكانت ترم ثلاثه غفلنا كيا غو نغي تسمى كاني مزدا Tout d'abord, l'hydraulique de la Oulati Ziouzou doit tenir ses engagements. C'est la chose la plus importante. Hadjatham Zouarouz, l'hydraulique, il a les engagements. Parce que nous connaissons qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique. Nous connaissons l'Afrique est alimentée par deux piquages. Il a un piquage de Tizi Larva, il a un piquage de Frégat Centre. Normalement, Frégat Centre a 29 litres à la seconde. Ouin Tizi Larva a 30 litres à la seconde. Malheureusement, chose qui n'a pas été respectée depuis notre installation, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en plus, il a le problème des capacités de stockage des fréquats. Il n'y a pas de grands réservoirs. Il n'y a que des petites bâches à eau. Ce n'est que dernièrement, on commence à la construction de 2 réservoirs. Youn et Ithali, Ouarnin, des fréquats centre, des exams. Youn à 500 mètres cubes, Ouarnin à 200 et quelques mètres cubes. Sur que le problème est qu'il y a des choses. Fréquats, au départ, l'hydraulique, c'est une étude, بشكل نصاليمونتي فريقاس سي لا كوندويتي ديال ترعين الزاويه الوضعيين السالينا مان كنسالينا مان يبونوح بار سيستيم دو ستاسيون دو بومباج
Malheureusement, ce projet, Gent, ils l'ont abandonné, je ne sais pas pourquoi. Et Windham, c'est des L4, c'est des de gravitaire. C'est le problème est que même Aman, la quantité de elle est insuffisante. Il y a une étude qui a été lancée, et je crois que dès la fin, parce qu'on a choisi la variante la plus adéquate. Et la seule solution pour régler le problème, il est l'étude initiale. Sans ça, le problème restera toujours africain. Et l'hydraulique doit honorer ses engagements. La quote-part allouée à Afrique. C'est la continuité, c'est ce qu'on a entamé. C'est la continuité. On l'a déjà commencé. Je suis premier vice-président de l'APC sortante. Qu'on propose aux citoyens de Fréquat. C'est le problème pour moi, des Fréquat. C'est d'autres choses. Et maintenant, la rénovation des réseaux. Moi, je lui dirais qu'il n'y a pas de réseau à Fréquat. Ça n'existe pas de réseau. Un réseau digne de ce nom, il n'existe pas. Il y a un seul réseau en voie de réalisation, c'est le réseau qu'on est en train de travailler à Italie. Il est conforme à une étude bien étudiée, bien planifiée. Tout le temps, quand l'hydraulique a cet intervenir, la DIE a cet intervenir des fréquats, mais il a au plomb de la commune, rien n'est cartographié à Mada. Zidam dina mbawa li qouda silanda وثمور دي فريقات وكنا نسدوكل اداو نردك. مي مالوروزمون امان ولاش. نعم. مس تسنفك مسلاي مس مساوي محمد كون ويضغى سلجي دالوين غادا شد دهقام زكوهي النوان وكين ضغى تعرضم وكنا فهمتي فراتي وغفلك. يمكن دابور اكيد نواث مثني دونك كيما بريسيدي on doit faire d'abord le constat. Le constat dit la chose suivante. La commune de Feriqath, c'est ce qu'on appelle un territoire no man's land. Physiquement, la commune de Feriqath existe. D'ailleurs, physiquement, la commune de Feriqath a été utilisée pour que la grande conduite il a traversé une très grande partie de la commune de Feriqath. Ça, c'est un premier détail. Donc, qui a une conduite avec un diamètre de 200. 800. Donc, le Hunwaman, si généralement, tous les citoyens, toutes les communes, c'est une alimentation en eau potable H24. Nous connaissons la conduite, ça a été Feriqath, Aman ou Tsahner. Aman ou Nsara. Il y a un piquage ces derniers temps donc, qui a été fait pour le chef-lieu de Feriqath. Un piquage, voilà. Il existe. Un piquage. Normalement, l'hydraulique, c'est 29,7 litres seconde. Donc, ce que j'ai à dire, tout d'abord, soit on existe, soit on n'existe pas. Si on existe, on est une commune comme toutes les autres. Toutes les communes possèdent une station d'eau. C'est une station d'eau. La commune de Feriqath a une station d'eau. Pourquoi cette discrimination? C'est un constat cuisant sur lequel les citoyens ont commencé à revendiquer depuis le début de la réalisation de ce projet. Mais on nous a sauté. Pourquoi? Jusqu'à ce jour, aucune réponse. Les citoyens, les comités de village, à chaque fois à tour de rôle, donc à chaque fois que dans la période de Khassan Milihawamel, le rachid se revendique. C'est qu'il y a des solutions précaires. Donc à تروح au château d'eau, ما في لك تزعفض سمانه 15 يوم ما تساريح نسنات شويه مي قاعد الوقت اكرنا 5 دقائق نهار 10 دقائق et pourtant effectivement donc فايندنا يمدوكلنا le réseau qui existe actuellement dans la commune non seulement il est usé mais il n'est pas à la mesure parce que un réseau qui date de 1985 c'est qui l'explosion démographique qui fait que nous avons 18 000 habitants. Comment une conduite d'un diamètre de 10 à 15 cm va alimenter un village? D'abord, ثلاثة دارون كيني ثمثلت النظام. ثاغيوانت الفريقات سوا سنس الحاجة النظام. لأن أمان il y a l'eau de la source.
نسعى تشتليوا نسعى ذك زغار par exemple on a des moyens pour réaliser des sondes à une profondeur assez conséquente qui pourra justement satisfaire le besoin des citoyens. Le RCD, la question, c'est-à-dire les eaux superficielles, effectivement, c'est des retenues collinières, c'est des petits barrages pour s'en servir autrement. Effectivement, c'est une commune, lorsqu'une commune est considérée pour la production du blé. Et on doit diversifier, pas seulement le blé, on doit diversifier les produits. Donc, il y a d'autres produits qu'il faudrait diversifier. Et il faut justement la distinction c'est le résultat du conditionnement naturel. qui fait qu'il est la première dans la production du blé. Lorsqu'il s'agit justement du soutien, du besoin, où est le rôle de l'État dans ce genre de projet? المرتد نغال غارمس سبع رقود موحد امزيان نكون وضع سو كبار الارسيده كنزراها تمشي كان داغ في البومان ساكي يتشتيني بزداغ نتغيوانت نفريقات التصيغ بلا النظام اللي ضاغ كوني شدن غارون هما ذا شهادتي دهكا يكونوا ذكوهي النوان ما تزمن ضغط في مكاثين قضين هذا ستوزل وكان هذا اديلو عاود نتمغري تكون هما نتغيوانتك انا صح تستمثل اذا نجار البروغرام كنا مقل عيني انا ناكل بروبليم لا كومين دو فريقات نسا بون لا كومين دو فريقات سي كومين بور وتسعر سايره لي رونطرينس نساتك لي رونطرينس مثلا انت باغ اكزومبل ان مارشي السوق ديال لا كومين دو فريقات اللي تروح دير على الميزان باش تكون ساير السوق هكا فهمت دونك نكونين نخدمي في هذا البروغرام هنا. On va lancer avec l'aide de la population, avec l'aide des autorités, un grand marché. Elle va créer des postes de travail, les associations, soit culturelles, les associations, je vais dire d'après l'équipe qui est à ils ont éloigné le choix les associations sportives culturelles éloigné مليح تلاقيونا الوقت شفي غنكيني presque chaque village il a une association soit sportive soit culturelle s'activent avec l'aide de la commune mais les derniers toyaki ولاش d'ailleurs on a fait un tournoi on زميرنا نخدم un tournoi au niveau du centre la commune. C'est des gens qui ont bénévolé في الخدمة. كون إذا شاتي تهجمي وكان. نهجد on va rapprocher la population de Nankoni. La population الفريقات أتيلي كوت à côte avec l'exécutif de la mairie. لقات لي كوت à côte. لقات لي ونهني parce que كم تفهم. ذا الغاشي لان دفض خويا دفض ذا وكيس الفيلاجي وكيس الفيلاجي. Il faut rapprocher les idées. اشتكى دي روح سلي كوميتي دو فيلاج ايفيتابل كون على سبيل المثال وين تقارن ذاك اللي قد ليا هاد دوك لا دوك لي وين سي تري تري امبورطون لو رابروشمون افيك لي كوميتي دو فيلاج تلميرت باسكو سي يا دي بروبليم اثنا نعرفو s'il y a des solutions, s'il y a du travail, s'il y a des حوايج toujours قال لكم كونتاكت ما كان داغن يلاق غافي دايلين غافو قاروين تغوانت يلاق داغن لازم هنا تخدم لي قدامين ودرجون غار ثمي ولي مخالف ان تغوانت كي وكنا تصون داغن ادفني غفله اللي تدرني مزداغ سي سور داين يبان ان الفو اشاك فوا لا هذا يخمم تور avec des responsables de la commune tu vas faire un tour voilà on déroule dans le قرار شكاينات chaque une période tu vas consulter un village soit les revenants soit les شي حوايج سي فري يا دي بروبليم بوفري يا دي بروبليم لاسينيسمو يا دي بروبليم بومان وكذا كذا الحوايج شوفا ماشي ترقلوا راه الا قادرين لا بوبولاسيون ساكيت فكاياك ثقايس فكاك لا كونفيونس ني ميازكا متخدم دارا مونطرابورشي دارا سي سور tu auras un carton rouge d'ailleurs ضرونت ديجا
تلمرت مس لونيسي علي مراد هو سلجري دون ايمونان بان تغون تجد عن فريقات شو يدهجام وكان الساقيان تصوض مثلا ثلاث نغ تكسما كو قبل انا قاعد قلت ذراني بزاغ تغون فريقاتنا غاسل ما ديالي تسنقسم هذا قبل انا وي تو دابور في البروبليم بومان عندنا شو كاسكون بروجي دو فير. Donc reprendre l'étude initiale qui a été élaborée auparavant par l'hydraulique, malheureusement, je ne sais pas pour quelle cause a été stoppée, on m'a dit Windeman gravitairement c'est là, je ne sais pas les causes pourquoi, soit disons on n'a qu'un problème d'opposition, mais malheureusement on n'a pas trouvé d'opposition, on a élaboré une étude dans le but de reprendre cette étude pour régler ce problème à Kipomen. Deuxièmement, la commune de Fréquat, c'est quoi? La commune de Fréquat, c'est 23 milliards de budget par an, avec 1,7 million de dinars en matière d'investissement économique. Ou je dirais avec 1,7 million de dinars en matière d'investissement économique. Néanmoins, on a pensé, alhamdoulilah, concernant le marché. Le marché, les terres de l'ex-domaine à Mérouge, à l'époque de la révolution agraire, mais il fallait que je le bien. Le colon, il est dans l'indivision. Les OAC actuellement, c'est des OAC, mais il est dans l'indivision. Il y a des hangars à l'époque de la révolution agraire, on a tout fait l'élevage, quand on a un délabrement avancé. On a opté pour une ponction de 3 hectares d'île, c'est pour créer un marché hebdomadaire et un marché de véhicules. Le choix de terrain a été fait, les services concernés au Clatique Moudin de la Coransen, tout était qu'on attend la concrétisation. Inch'Allah, on va essayer de forcer un petit peu la chose pour le concrétiser et le réaliser. Et aussi, on a fait approuver le PDO de la commune, c'est la micro-zone d'activité des Fréquat, et on a aussi inscrit une zone d'expansion touristique qui est, je crois, à 1200 et quelques mètres d'altitude du côté de Bnei Boumaza. C'est un endroit magnifique, et aussi il est à la limite. Il est à la frontière des deux wilayas entre Bouira. Si Bouira, il est à 20 minutes par route, et Fréquat, il est à 1200 mètres d'altitude, c'est une zone d'expansion touristique. Inch'Allah, on va solliciter les investisseurs pour venir et investir. D'ailleurs, on a sollicité, quand on a organisé la deuxième fête du couscous, on a eu l'occasion de recevoir M. Lhadi Ouldali, qui était à l'époque directeur de la culture de la Oulet Tizi Ouzou. On a évoqué ce problème concernant la zone d'expansion touristique. Actuellement, il est ministre de la jeunesse et du sport. Madabina, je lance un appel d'ici. M. Ouldali, Madabik Aouna, pour l'inscription, je ne sais, peut-être d'une auberge. Une auberge de jeunes. Biha, l'IRNLD, Inch'Allah, c'est pour le tourisme de la région. Inch'Allah. Voilà. Grosso modo, c'est le développement, comment on voit le développement de la commune de Fréquat. Ou Chiaki à madame, Smhi. Ou Chiaki à madame, ou Zmirer Yili, avec un seul président, un seul exécutif, l'équipe dirigeante de l'APC. Moi, je n'appelle d'ici, de ce plateau, tous les citoyens de Fréquat, tous les hommes de bonne volonté, de s'impliquer. Ça, c'est la commune de Fréquat. Elle appartient à tout le monde. Elle n'appartient ni à X ni à Y. Et pour répondre aussi à mon frère Sebargoud, et pour répondre aussi à mon frère Sebargoud, nous connaissons autant qu'APC sortant, on a organisé un tournoi à la mémoire de Mouh, je crois Mouhaimer. On a organisé avec une association qui nous a sollicité. On a organisé un tournoi à sa mémoire. Mais on a l'habitude, chaque année, chaque été, laisse-moi finir. On a organisé un tournoi. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe à Fréquat?
c'est le désert culturel. 18 comités de village, aucune association culturelle. Non, l'Ent. سمحي. Avant l'Ent. Non, maintenant. Dans une association qu'on a créée dans mon village, on active, on ود قرار افون كاك تهضر maintenant avant ما تحكيليش avant قرار maintenant. زيد. Non, dans le sport, il faut pas se leurrer, il faut pas me remonter sur Orval. Frégat, c'est une petite commune de 12 600 habitants. Aka. Galia avec un budget Makash. Mini. Aka, on s'est retrouvé avec 3 associations sportives. هذا ذيني يبدل حالي وقت اللي انتهت دوك اللي ولا كم ساعه خذوا قمره وتصني الوقت ولكن نساعد لا سمحي سور سو بوان باسكو جو انترفينير سور سو بوان باسكو سي تري امبورطون باسكو سور سو بوان دا شو اون ا سور بوليتيزي لا سوسيتي ايوا اون اسوسياسيون سبورتيف ادكرين نوتر بارتي افيلي نوتر بارتي بوليتيك ماس مساوي محمد كونوي دا شو ده الجيم دا كون نسل جديد ولكن ترم 3 يوم بلا نجي تدير بزاف ستوزل Nous avons un programme qui est composé essentiellement de 12 axes qui reflètent la situation générale de la commune, les voies et moyens. Donc, un écosystème zmer, un vdel oudmakin la commune. ومعنا لن شرا الامور كي ساعه نزال مليح ils sont déterminants c'est سنيك تكوماسي كلش la liste qui même si elle est indépendante il fait beaucoup de politique. Nous considérons que le premier combat d'abord il est pour un exécutif pour un maire dans le cadre de la loi d'abord les prérogatives d'un PAPC pour pouvoir exécuter un programme et le faire aboutir, c'est important. Le deuxième, c'est à base de quoi l'État établit un petit خدم الدولة باش تسوفر le budget de la commune. Là aussi, il y a pas des mécanismes qui ne sont pas tout à fait visibles, qui ne permettent pas. Il y a un programme. Sa réalisation, elle dépend en premier lieu d'abord d'un aspect financier. Et les questions à qui, c'est des points d'interrogation très importants à soulever, sur lesquels il faudrait débattre et combattre dans le cadre des partis. Par contre, sur le plan général, de la situation générale, la dynamique, elle est d'essence participative et collégiale. Le chab, ce n'est pas du leurre. Le chab, il fait confiance une fois. Et il a le droit de ne pas renouveler confiance, surtout lorsqu'il y a des engagements majeurs non tenus. Donc, c'est un travail de proximité continuelle. Donc, le chab, il a le droit de choisir dans quel cadre il veut se représenter. Les associations, les comités de village, les associations à caractère caritatif, ainsi de suite. Mais le travail de l'exécutif, il ne doit jamais cesser. Par exemple, un point d'interrogation, la station d'eau que devrait avoir la communauté à l'image de toutes les communes. Parce que c'est à base de ça, il est au réservoir ou les chemins. Il est au réservoir. Voilà. Donc le prochain point, c'est ce qu'on appelle par exemple le développement. Le développement, il n'est pas centré seulement sur la commune. Il a où il y a directement la commune, par exemple le terrain agricole, le foncier qui est propice par exemple pour l'activité, etc. Mais à Noël, sur un certain détail qui est très important aussi. La commune, nous avons une région. Le point d'effort d'intercommunalité est très important. L'un des projets avec notre effort, avec des Inzaouia, avec des Dralmizan, avec des si c'est possible, pourquoi pas. Mais l'essentiel, l'intérêt de la population de Frégat, il est protégé. Au-delà de ça, donc je lancerai un appel chab et les conscients. On l'appelle à faire le choix qui lui convient et qui défend ses intérêts. Je vous remercie. كوني كفايه الوقت ذاين يروح يجيا ثلمير تمس لو ليسي علي مراد وني لنا غفو قاري الجريده ايمونان بان تغوان فريقات ثلمير تمس بعرقود محمد مزيان لنا دغ مرشح وكبر لارسيدي ثلمير مساوي محمد لنا غفو قاري الجريده ايمونان جيم ثلمير تافس فصيله كاك كان وذا دي سوالين تقرب حل شوسين ساسي سالن جاي